division clear to te in Savai in Sibai vek ule tunkar chunga Longtlai district thil thleng langsar zwalte ilo clear hawang o Central Waile malak na in kong pui chezwa lai thom chat na tho me kani LADC Sarkar Kuta Chimtui Pui Wildlife Division Ngeng Pui Wildlife Sanctuary le Phong Pui National Park te plan anidon District Volleyball Association Longtlai Buat Sayin Volleyball Tournament khel tran ani LADC Revenue EM Hoin Price Control Committee members ten khopui chunga bukna dikle diklawan enfia Borsa Pavin COVID-19 shidan nala peklo na khwale pek mai te shoot non tura vaccination mopap kalpui dan tur an soi ho Tilal biak chungi kani atuna chanchin tim changzokin Central Waile malak na in kong pui chezwa lai thom chat na tho me kani Central Waile shwai tu te chuan Longtlai khopui luka pathum le Longtlai district khosang sang panna kong pui chelutuk te chu November ni ruk in rin ni khan ahmuna tlo in na thok tu company how tu te ko khomin malangal tu rin an shil Central Waile chuan road construction company te an ko khom nu le an na tho te le an nu ma te chunjom tur le apor lai te chulmam tura ati angin November ni riat tho chan ni atang khan an na tho nam huna kalchilin an na tho dan an endika Longtlai khopui shula KMMTTP panna kong pui le ache vel kong pui furwa tui na ti chha zwa lai te chu company te hian athen fai na an thok chan ngal ani Pu Joseph Laming thanga AGS Central Waile ne na changa K division in thua don danin Central Waile chuan National Highway 54 ti zau na hi Longtlai AOC atangin thingka le phal atanga siam chanin kong pui khwar lai an hno dona hemi ba ka hian company sang sang te chu Longtlai atanga kolcho inkar kong pui te Longtlai KMMTTP kong pui chhia te Mampui Road CCL hnuaia om siam le 71 RCC Enkol Mek Bungtlang South Khothlang Lam kong pui te siam thatura shatir an ni thu soin hemi bo zui hian company te chuan heng kong pui siam thatna te hi an tho chan ngal thu asoi bok Central Waile chuan Longtlai district chunga road construction company sang sang te chu an thatho dan tur le thatho chin tur le an thatho hun chung tur te submit factory na shil shenghal bok Borsa Pavin bolho thliaran le songbol chungsang soiho ani Longtlai Borsa Dr Andrew H Vanal dika hovin office chambara tho channi khan Longtlai khopuya bolho le inchung khur nom nok thliaran le songbol dan tur chungsang soiho ani he huna hian lai Autonomous District Council LADC executive member in charge LAD UDNPA pusi rongur le executive member in charge sanitation pula ropuya chinsa tebaka DRDA Project Director UDNPA DPO le thok tu te LADC Sanitation Official te le DIPRO te antela Longtlai khopui chunga malak na tur sang sang bolho troi thei le troi thei lo thlia san dan tur te plastic nom nok song bol dan tur te khopui chei moi na lam le mi pui ten hlok zo ka tha an tho thei dan tur te soi ho ani mi puin bolho troi thei le troi thei lo an thlia san thei nan malak tan ni se ti ani a Inchung khura changa thliaran inzirtir masak ni se ti ni in ataka kalpuina atan electric veng chu model village atan thlan ani a ata tola malak chhozel tumani sarkar lai puin voi khat man atana siam plastic single use plastic man khapna ati chwa to chu mi puin anzom theinan malak chhozel tumani a hemika hnoya LADC hnuaya malak na tur ma chhop sang sang om te po he huna hian tarlan ani He huna hian Longtlai Borsa chuan LADC sanitation worker te manatan personal protective equipment PPE somni chu sanitation changtu EM kuta ahlan bok LADC Sarkar kuta Chimtui Pui Wildlife Division Ngeng Pui Wildlife Sanctuary le Phongpui National Park te plan anidon Tunkar ni ngani khan Chief Minister Hovin State Board for Wildlife meeting CM Conference Hall nei ania he huna hian LADC IO in H Lalman Sanga Deputy Chief Whip le Pukela Romoya DCCF LADC te antel Chief Minister Hoa State Board for Wildlife meeting a hian LADC Huam Chunga Chimtui Pui Wildlife Division Ngeng Pui Wildlife Sanctuary le Phongpui National Park te chu LADC le Mizoram Sarkar in bia in
LADC kuta hlan chung chang chu sarkar pahnih ten lo final ro se ti in thu da ani hemi chung chang a hian pu h lalman sanga MDC LADC sarkar Iowa State Board for Wildlife meeting atel chuan K division zo na changin chimtui pui wildlife division ngeng pui wildlife sanctuary le phongpui national park te state enkol na hnuaya ommek chu meeting in a rel angin state sarkar chuan LADC kuta ama the angpera ahlan abei sei thu soin hemi konga inkai shwai na tur le sarkar in rel bol dan tur te po baipui ngal tum ani thu soipok hengba ka hian bu vom wildlife sanctuary chu final notification ti chhuaka panfel ngal tura ti ani bok LADC sarkar din hun ngai twa chunga athok tu te din hun atanga te a hengte hi LADC sarkar ri na enkol the nge na turin sarkar tha ti chak thei tura mi puiten sarkar kan chan puya poimo hle do na ni he meeting a hian environment forest and climate change minister puti jelal nun tluanga ba ka board members te antel kim hle ani Borsa phavin COVID-19 shidanna lapek lo na khwa le pek maite shoot non tura vaccination mop up kalpui dan tur an soi ho Longklai Borsa Dr. Andrew H. Panel dika hovin thotan ni khan Longklai DC conference hola district administration health department official block development officer le medical officer te Longklai district chunga COVID-19 shidanna vaccine lapek lo na khwa le pek maite shoot non tura vaccination mop up kalpui dan tur soi ho ani Borsa Dr. Andrew H. Panel dika chuan COVID-19 shidan na pek chu sarkari na ngai poimo ber pakhat ani thu soin thop tu te chu tran la sau turin acha a furle inkalpo na le chan sang awangin har satna omma se a thei dan na shidan na pek chu kalpui turin mop up plan chu duan ani thu soi District Immunization Officer Dr. S. Thaiji chuan COVID-19 shidan na first dose le second dose petura mop-up plan an siam asoi fia district chunga vaccine la thei chin zong in kim taka an lak thei nana mop-up kalpui chunga thiltul sang te soi ho ani bok Longklai district chunga khoza somkwa pariat jinga furlaya tlopo harsat awang le vaccination site siam arem lo awanga lakal lo na khosomli pakhat a oma tuntum mop-up pa chuan heng lakal lo na khwa song pa ka vaccine la lakim lo khwa song po shoot factorin ram manna siam ani a tim sang in siam in November ni kwa atang khan khotina kalchilin vaccine pek run pui hi kalpui tura ra manani a hemirual hian malaria mass screening po kalpui ngal tum ani Pujebi Van Hoi EM Social Welfare Department and call to in Lairama the less homa chan puina ahlan Pujebi Van Hoi Executive Member Social Welfare Department LADC and call to chuan tho chan ni khan Lairama the less home to in chan puina cheng sing ni ahlan Pujebi Van Hoi chuan District Council chu mi song ta na ni thule LADC sarkar hi mi chan hai tele chum chezok telam hoya chanpui ngai le chomdol ngai te hoisan ngai lo sarkar ani thu soin nu chamte chanpui nan hian sum tam tak da sak theri lo ma se antan sarkar chu a in hong renga ni ti asoi Pujebi Van Hoi chuan Lairama the less home hi mimal takpo a angai poimo thule sarkar atanga ham that na le chanpui na om the ang te po ngai to sak zel tum thu soin nu cham enkol na athok tu te po naw pangte chu mangai tak le nuri rupua naw pangte chu enkol turina cha bok tundin huna Lairama the less home a hian naw pang somni paruk mechha pariat le mi pa som paruk an ommeka LMH thok tu te chuan District Council le Social Welfare Department le achang tu EM chunga anlom tak set ti soin income ho na hun hlim om tak an mang ho ani Pujebi Van Hoi hi District Council Social Welfare Officer pu je sang thang pu le department staff ten an troi om ani DVA Longklai Board sain volleyball tournament kheltan ani DVA Longklai Board sain nilichung outdoor season opening tournament chu Pukela Romoya DCCF LADC le advisor DVA Longklai ni bok chuan khwalian ni in a hong he hun hi Longklai District Sports Committee try to te pu enlal ram riliana chairman pusi lalmangai ki ma vice chairman le pu Matthews Arlal din puya secretary ten an han pui bok khwalian Pukela Romoya chuan shileng awanga hun rei tak chung infiam na kalpui theilo ani nu in
Sarkar SOP te zom chunga DVA longlai ten season opening tournament an bat sai le theita chu lom amati thu le DVA longlai shwai tu te impact na chu fak om ati thu asoya tournament khel tur players te po du sakna hlanin thiang him taka khel turin le sang tak thleng thei tura theitop chwa chunzom sel tura abe sei thu asoi bok DVA longlai season opening tournament a hian club som hni le pakhat antela mi palama club som panga le mi chelama club paruk te ani he in el na hi college bank volleyball court ta khelni in November ni som paruk thole ni khian final le kharna hun buat sai ani ang tournament honna hun buat sai hi puvilal thantluanga president DVA longlai chuan kai shwain pu s vanal kula advisor DVA longlaiin hun ser mangin general secretary le secretary technical board atangin reports ngai thak ani bok tuntin huna DVA longlai hmaya hian affiliated club som hni le pasari an ommeka mipa club som le pakwa le meche club paria to ommeka ni LADC revenue em Havin price control committee members ten khopui chunga buk na dikle diklau an enfia Pusi Shang Chianga, Executive Member Revenue Department LADC Havin Price Control Committee members te chuan in rinizing kar khan khopui chunga saswar tele hardware bungra zwar tu te buk na tling le tling lo an enfia Price Control Committee chuan tun kar nilai ni khan khopui chunga thilman bituk te en Havin siam that ngai lai te siam tha in mi pui te man thei turin thilman ba ka hlo fa te na tho hlo za tur te abituka hei hi man chan ngal turin sha tirna alo ti chuak to ani Indian Nizinga EM Hova Price Control Committee te malak na hian sasa thin te chuan tling takin buk na an kalpuyem ti te tin hardware door nei tu ten iron rod le hardware bungra an zor te chu abuk atling to kem ti te an endik ani Indian Nizinga Price Control Committee te malak na hian Senior Revenue Officer LADC Sanitation Officer LADC Inspector State Legal Metrology Department Revenue Officer Headquarters LADC Baka Market Inspector LADC le members dangte antel ani Dr. Lorraine Lalpek liana chinsa MDC chuan ral tlan te hrisel na din hun a enfia sak Dr. Lorraine Lalpek liana chinsa chan maribel to MDC chuan ningani khan KMMTTP kongpui bul hnaya Longlai Trade Facilitation Center a ral tlan te tlo in an hrisel na din hun a enfia sak Tunkar ni lai ni chawa tang khan ral tlan housinga damlo neu an omti ral tlan lo bai pui tu ten Dr. Lorraine hena hian thlenin Dr. Lorraine chuan tlom ngai takin amhuna kalchilin an hrisel na din hunte a enfia sak thu kandong chan mari veng chung shwai tu te chuan Sri Kara an ngen na ngai poimo a an bel tu MDC a pen chuak thei chulom om anti in fak om anti tak zet thu an soi ani he thubat sai lai thlengin Trade Center Refugee Camp a hian ral tlan mi somle chuang an om mek ani borsapin Akshaya Patra Foundation atanga COVID-19 awanga chungko khosak harsa te chanpuina tur andonte longlai khopui chung VLTF te kota ahlan Longlai borsap Dr. Andrew H. Vanal dika malakna a Akshaya Patra Foundation Bangalore atanga Longlai District a COVID-19 chileng awanga inkhar khip twar chungko khosak harsa te chanpuina eitur le nitin mamo dil chwa chuan zirtop ni khan longlai a thlenga heng eitur le nitin mamo te hi Longlai borsap Dr. Andrew H. Vanal dika chuan longlai khopui chunga Village Level Task Force VLTF te kuta an huam chunga adong tur thlan chwa te hnena an lo hlan chon atan a hlan Longlai borsap pisa twala chomdolna in hlan na hun bat saya borsap Dr. Andrew H. Vanal dika chuan Longlai District a Shileng twar tu chung ko tamtak har satna an thlen te ngai poimo a Akshaya Patra Foundation Bangalore te an ronluang chhuak chu lom om ati thu soin an thil thati chuan Longlai District chunga chungko tamtak har satna achokin district ni puite po in an reng to donani ati Additional Deputy Commissioner Pu James Mialung chuan Akshaya Patra Foundation tinen an indoor dansoin an thil ron thonte atar langa Akshaya Patra Foundation te hian eitur le nitin mamo item sang som pariat khungkhomna happiness kit anti chu bom sangkhat zakwa som pali an ron thona happiness kit bom khathi chungko pakhat chantur zel ni im achunga hian chaki ata bufai changphut mung dal chana poha tel masala marchadip ieng chi biscuit mai tuamna hanona hello
sabon sanitary pad le notebook te khung theu ani heng chom dol na te hi Longklai district chunga RD block pali a te incident commander te kaltangin chung ko thlan chwa te hne na sem chun zom zel ani ang SSR sang hi somni panni futsal tournament puat sai ani November thachunga special summary revision of electoral roll sang hi somni panni kalpui mek puala district election office Longklai district football association LDFA futsal committee te tangkop hwai hot SSR sang hi somni panni futsal tournament chu nilai ni zana tangkhan ro rel lian chinza futsal ground Longklai veng puya khelchan ani SSR sang hi somni panni futsal tournament hon na hun buat saya khwalian Lai Autonomous District Council LADCA executive member in charge sports and LDFA president Pusi Sang Chiang chuan infiam na chi sang sang chu ezon na tling ani thu soin ti tak tak na nen mason tuma khel turin acha infiam mi tan taksa sel na von thatle rihlo laka fili ma poimo ti asoya Sarkar malak na a Longklai district chunga sports infrastructure a mason na tur machop omte tarlangin infiam mi te tan ko le engzel don ani ati Tournament hon na hun hi futsal committee vice chairman pu rohim liana nakai shwaya treasurer pu lazui engan hun ser mangin secretary pu silan hachwana hne na tangin report ngai thla kani a election officer b malsom twangi le state DRP PC malsom chungi ten thu soin Longklai DIPRON SVEEP nodal officer pu sila shwai twanga kai shwayin SVEP thutiam chamrwalani a Longklai additional SP pu sila rat kiman player te intiam kamna ane tierbok He SSR sang hi somni panhi futsal tournament hi kumsom parok chin chunglam adu apyang tel thea buat sai ani a India khwale tui kumsom priat ling chin te electoral rola an inja lu nge theina na malakna chikhat ani awangin tel tur zong zong in an kumzat ti channa an thelu fek angaya kumsom priat ling chin voter ID neilo tan chuan tel theilo ti ni in form paruk manga an ma ni bial tu booth level officer BLO nena electoral rola lu dilna thelu te ro finfiana an nei chuan tel phalsak an ni thung he tournament a hian team somthum pakhat telin knockout a khel ani dona November ni som paruk sang hi som hi pakhat jana final le akhar na hun buat sai tu mani Relief Committee for Myanmar Council veng te malak na in raltlan te omna tur in sakna tlang nei ani November ni Ruk Khan Relief Committee for Myanmar Council veng Longklai malak na in Myanmar rambuai na awanga sahim na zonga lairam chunga laulut Council venga khosamek te chen lai lok na tur in sakna tlang an nei Refugee Committee for Myanmar Council veng malak na in Council veng chunga pu H larin tluangaram zo chuma rota Myanmar raltlan te chen na turin khotlang hwa pin natlang nei ani a natlanga hian mi za somthum borvel an thok chuak ani refugee camp tur hi pu H larin tluangarama hian mun hi a adung fit somli pariat le awang fit som pani azawin le adung fit somli le awang fit som pani azaw te in sakturin relchan ani a karma salama sakzo man ani lo awangin tungkar chung khan bungrola khom na thokin an tho chunzom le thu pu joni zau than sanga secretary relief committee for Myanmar ne na tangin thu don ani hethubat sai lai thingin council veng chunga hian ral tlan za pali mipa somnga pakhat le mechha somnga pathuman ommeka hengjinga hian kumsom priat hmai lam mipa somni le mechha som pasari an om ani Chakma Autonomous District Council Executive Member Atana Rat MDC pasari te laklu anni Tunkar ni laini khan Chakma Autonomous District Council Executive Member Atana Rat te laklu na nei ani a Longklai Board Sab Dr. Andrew H. Panal Dika IO in Chongte Civil SDO Dr. Manesya Khai Mei Chao in rin om na thu tiam tirin alalut Executive Member Atana laklu te chu pu H. Amares Chakma Kamalanagar South MDC Constituency pu Amit Kumar Chakma Rengkhasya MDC Constituency pu Lakhan Chakma Jarul Dubasora MDC Constituency pu Ajoy Kumar Chakma Udal Thana MDC Constituency pu Onismoy Chakma Mandira Sora pu Charan Singh Chakma Uduga Suri MDC Constituency P Kusum Lota Chakma Boropan Suri Chu te anni Longklai District a COVID-19 shidan nami singa sang hriat somli pathum hne na pek anni to
Longklai district a kumin January ni som pakwa atanga COVID-19 shidan na pek chwa chu pek chun som zel ni in he thu bat sai lai thlenga Longklai district chunga vaccine la to song song sa chu mi singa sangriat somli pathum anne Longklai district a vaccine la to mi singa sangriat somli pathum zinga mi singhi sangkwa zathum somli pathum ten full dose la to in first dose la to full dose lak ma bak mi singhi sangriat zasari an la om ani Longklai district target achanga kumsom pariat sunglam vaccine la theichin mi singriat sanghi zathum somnga pakwa a vaccine lak ma bak mi singhi sangli zathum som paruk an la oma vaccine la to hi zazela mi somsari point pali pasari ang ani Kaushan Thuthar Baptist Church of Mizoram Thisen pek run pui buat sai ani Thalai Christian Paul GKP Nazareth Unit Council Veng Chuan Unit GKP Project Blood Donation Camp ti chu ti hlo tlingin nilai ni khan BCM Nazareth Kaushan Hola Thisen Unit somni pakhat an pe a Thisen hi District Blood Bank Longklaya thok tu ten amhuna kalchilin an lak sak ani Thisen pek tan mai income na toy nei ania Unit GKP Secretary VL Masomanakai Shwaya Unit GKP Vice President H Lalrat Philan Pathian hena chongtrain hunalana LGKP Executive Committee Member Rongbol tu saiza machin sa in thutoi soyin Thisen pek le Christian na hi inzom tlatani a amamo teta na Thisen pek hi a Christian ziahle ani ati Longklai AVBD try to te point he hun hi manpuin AVBD Secretary VL mangai zwala chuan Longklaya Thisen mamo na asan chho zen lain hetiang har satna kan to laya Kaushan chalai te kan che chhuak thin chu lom om ati thua soi Thisen petu te hi mi pa som pariat le hmeichhia pathum anwa in mi somni pakhat ni in Thisen unit somni pakhat an pe ani GKP Nazareth Unit Thian Longklai Area Thalai Christian Paul Coordination Committee LGKP in kumsang hi somni pakhat chunga Longklai area chunga GKP ten athona Thisen pek run pui an in ba chai chok dan tur calendar bo suin me sang hi somni pakhat khan Thisen unit somni pahni an lo peto a kumin chungin Thisen pek run pui voi hi ba chai to in Thisen unit somli pathum an peto ani Longklai area internal audit nei ani Tungkar nilai ni khan BCM Longklai area chunga Mission School account sang vondan JH Lorraine Hall BCM Bazara Indikani a tuang takazo fil ani heng Harmon Comprehensive High School Halim Lui Baptist Mission School Betbonia Baptist Mission School Shritezol Baptist Mission School ngeng puitlang le Nazareth Comprehensive School Vathuam puite account vondan Indikani a auditor upa F Murkhuma BCM Bazar upa Silal chung liana BCM Salem le upa H Thangrevunga BCM Bethani ten heng Longklai area chunga account sang te hi an indik ani Medical reports Christian Hospital Tunkar chunga OPD en tirzat mi somnga panga damdoi ina na pang pakhat nen mi som da lu an oma damdoi ina changin mi panga chwatir an nei ani naw pyang pakhat an oma mi pathum hena vaccine pe kan ni Tunkar chungin Christian Hospital a mithian omlawa hetupat sai lai thingin cabin rak pali an nei me kani Rek mangin Tunkar chungin test tum somthum pakhat nei ni in positive mu chwa pakhat an om ani SCMCN Hospital Tunkar chunga OPD en tirzat mi somkwa pali admit zat naw pang pathum nen mi somni pali casualty case tum somruk paruk nein casualty emergency case tum riat an nei bok Tunkar chungin naw piang panhian omami panhin hena vaccine pe kan ni operation tum som pasari nei ni in zaite naw minor operation tum som pakhat le zaipui major operation tum ruk an nei ani Tunkar chunghian LCMCN Hospital a mithian omlawa hetubat sai lai thlengin cabin ruak an nei lo bok rek test na mangin Tunkar chungin sample za somruk pali test nei ni in positive pakhat mu chhuan omani POL reports Mizo Fat Filling Station hetubat sai lai thlengin Mizo Fat Filling Station a petrol ms hi liter khat cheng somkwa parukle paisa somruk pakhat ni in Tunkar chungin liter sing khat sang he lo thleng thara liter sing hi sang thum shal chwani in free sale pek chwa ani tundin huna petrol XP hi liter khat cheng za le paisa pakhat ni in Tunkar chungin liter sing khat sang hi lo thleng thara liter sang ruk zakwa shal chwani in free sale pek chwa ani diesel HSD liter khat cheng somrat pakhat le paisa somli pasari ni in Tunkar chungin liter singli sangrat alo thleng thara liter singa sang hi shal chwani in free sale pek chwa me kani Mavula Filling Station he thubat sai lai thlengin Mavula Filling Station a petrol ms liter khat cheng
somka paruk le paisa somrukani a tungkar chungin petrol ms liter sing ni sangruk alo thleng thara liter sing khat sangra thal chhani in free sale pek chwa ani diesel hsd hi liter khat cheng somrat pakhat le paisa somnga ni in tungkar chungin liter sing sare sangli alo thleng thara liter sing ruk thal chhani in free sale pek chwa ani lpg report ms khuma gas agency tungkar chungin ms khuma gas agency a erongbolna gas bur sangkhat zathum sumthum pariat alo thlenga commercial gas bur somni pali alo thlen belbok hethupat sai lai thlengin college venga erongbolna gas hi semek ni in lo thleng le tura be se hi council venga sem turani ang tundin huna erongbolna gas hi bur khat cheng sangkhat somrukani a commercial gas hi bur khat cheng sang hi za ani khathi song khatun kar chung longtlai district thil thleng langsar zwal kan clear ho the te chu ni e